Bwose niwitegereze ubuzima tubayemo uyu munsi, uheze utera ubwoba ibiduhanamiye byose. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, bangurira ukuboko kwawe ku bihugu byo mu mahanga biriko biraduhangayikisha. Turagusabye ngo abasiba ubuzima bwacu babone ubuhangange bwawe n'ububasha bwawe udasanzwe. Ni wowe Mana uninaharizwa muri twebwe mu gihe bigaragaye ko twatabawe nawe mu ntambara z'ubwoko butandukanye. Ese icyo duha bagutaye bakakugarukirako, ese icyo duha abasi bawe bakaza bagakubita inkoro hasi bagasubira mu ruhongore, kuko nta yindi Mana iri atari wewe, ibindi byose n'ibiragi ntibivuga. Turagushimiye kuri uyu ngabire y'ubuzima, turagushimiye cyane twebwe twahisemo kugusenga muri hagati ya saa 9 na saa 12 kugira ngo twugururirwe ikirere cyiza ku buzima bwacu. Hangazamuka amatwi bw'abasabyi bawe, amaraso ya Kristo natweze rwose adukure kwiceye, adukure ku cyavu, adushire ku cyada. Yesu turinde kumaramara no guteterwa. Turagusabye utugirire ikigongo kuri hose tudatunganira mu itegeko rya rudasumbwa. Tubabarire Yesu duha ubwenge, tubabarire Yesu duha amagara meza, tubabarire Yesu duha urukundo, tubabarire Yesu duha igikundiro, tubabarire Yesu umujinya wari utwishyuye ukuri uzobukoze utakajyamuneza. Turakwisabiye kuramba no kuranira, turakwisabiye ubasha bwo tutandukanye n'urupfu nako dushaka. Harageze ko dukorera Imana, harageze ko twiyegereza Imana, ubuso hageze ko dukweba ahari ububasha bw'Imana. Duhezagire, tunezereze, turinde, tubohore, twagurire imbibi. Urukundo rwa Kristo rugaragare muri twebwe, umutima w'Imana agomera mu mitima yacu, kugira ngo ijuru tugomorere ko imigisha itandukanye, kugira ngo data natwitengize no mu kanwa gatoya, kugira ngo Imana iduhe umugisha, kugira ngo Imana itunezereze umutima mwirandakazi, kugira ngo ibyiraburaniwe muri twebwe bihabwe umuco umutima mwirandakazi, kugira ngo ubugwayi n'intandaro yabo tubikurweko umutima mwirandakazi urakaza neza, kugira ngo uyu mwanya butatubwira ndabukore icyo bwagenewe gukora. Natwe twiyemeje gutega amatwi, kunezerwa no kwatura ko turi abana b'Imana. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niyo dusenze twemera mukama kuri Imana iri kumwe natwe, idukize, idutabare, itubohore, iduteturure kandi tunezereze mu makuba y'ubwoko bwose. Twugururire ikirere cyiza ku buzima bwacu, ikirere cy'igikundiro kitwugururire, ikirere cy'amahoro kitwugururire, ikirere cy'ibyiza kitwugururire, ikirere cy'ibyishimo kitwugururire, ikirere cy'ubutabazi kitwugururire, kandi turagushimiye kugiye kubikora. Inyenyeri zacu zari zaratwikiriwe n'abagome cyane n'ubwegito bwacu zitwikuruga uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umunezero. Amen. Amina. Kakanda gukunda cyane ariko sinoro nk'uko ndabivuga, reka nkubwire mukama jewe kunda ndabivuge.
tugire Kristo bakunda mukama aho muri kumane sine sisi ndabaramukije amahoro ya Kristo urukundo rw'Imana inema ububasha ubutware no ubudahangarwa duhabwa no butatugeranda mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana turi mu izamu rya kabiri izamu ri hagati ya saa 9 na saa 12 ni izamu ryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Ndagomba tuganire sibyo imvo nyayo yo kugururirwa ikirere ciza ku buzima bwawe. Imvo nyayo iyo twumva ngimvo hariho mwene sibyo igituma basi biri ngombwa ko ugurirwa ikirego ciza cyangwa icyo tuma imvo nyayo Imana ishobora gufatirako ubundi yarabigenye ko izami twugurura ikirere ciza mu gihe tugize umwete tukayisenga tugize umwete tukayirondera kuko iratubwira ngo ni mwandondeye ngo nuranagombye kubanura ndabasanga mu ndoto ndabasanga mu itegeko ryanje ndabasanga muki ariko ni mwabumvise je ngomba ndabaganire gatoyi sibyo araba Kristo muvuga muziyuka wa Kristo uyu munsi uje wongurya ngo aje kuzimu ane kwereke umugisha mutoye Imana imwihereko imintuka gatora ikuzimu kwaje kuzimu mbese kuzimu arafise ico atanga nagira mbabwiza ukuri ko nko sibyo nkeza ababyeyi mwese ababikoreye muri studio restaurant komera kazini muzima n'ababikoreye ahandi mwese mwubaho ubuje ngoma ndabakarora sibyo ngaba Kristo ugiye ufashe ngubukandika ukitonda muri WhatsApp yako uvuga uti jewe runaka bizi kiniki mwari muzi ko kwandikira gakete Kristo iyo wanditse message ukandika message ushingiye ku itegeko ry'umukama wumviye kuvuga byego by'urukundo mukora bya byicumi muteganya mwari mubizi neza ko mwandikira gakete Kristo ngavuga uti jewe runaka aya maheri 10 mbibiye mwumvize ngo Kristo 20 mbibi y'ubumenyi ubwitonzi igikundiro n'ubudahangarwa bw'abana bacu uyu mwaka w'ishuri 2025 ikimwibaza ko ari Imana Imana ishobora gupfisha ubusa kimwibaza ko ari Imana ishobora kwirengagiza 50 nayo nanze kongereza ku ma examen ya wa mama agwariye hôpital militaire mwatubwira sabye Imana niyabona ndabikwiye izi nkure ko igisuzuguriro c'ingwara z'amayobera yirukane ubunyegeri imbeba n'isazi mu rugo rwacu Mana mu izina rya Yesu Kristo muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ndagusabwe nifatanije n'abakristo bose batagirisha ari mu mitima yabo cyane cyane abari muri uyu muvuka wa studio restaurant komera Kristo ni muzima uyu mubyeyi urabibona ako yiconyi uwundi mubyeyi ari mu bitaro yifashanije n'abaningwa kuri cyo ashatse kurinda ubuzima ubwenge n'ubwitonzi ku rubyaro rwiwe aragusaba ngo mukure ku inyamaswa umukure ku bunyege mukure ku ibikoko aragusaba ngo murinde mukure ku ingwara z'amayobera none mukama kwizo ngwara z'amayobera n'atazivuze wowe uzizi urazi intandaro yazo isoko zacyo nimba ari intezi zo mu gisokoro nimba ari ukurikirana ruruhererekane rw'ababyeyi ibisokoro turagusabye umugireze umwana wawe basokuru bari turi gukurikiranwa n'ibyabo kubera ko baraguje reka natwe abana bacu bazokurikiranwa n'ibyacu kubera ko twasenze kubera ko twatanze cyacu kubera ko twigoye kubera ko twababariye urakoze kutwumvisa umubyeyi ukamugira neza ukamukura ko ibisuzuguro yagusabye kumukurako amen. Yongavuga ndiko nababwira kwandikira gakete Yesu Kristo ko ari yo mvunyaye yo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe narabwiye ngamaze kugura kuri bwishitse ndagiye mbiyarura icyo mu isacho kiba ari kigufasha
kuguruzikerekeza ku buzima bwawe bivanye n'icacukaye. Yarongeye umukristo aravuga ngo shalom, nitwa aravuga izina ry'Imana iriho umugisha Bwose. Nsize mu nzu y'ububiko. Ico ni ca 10 ishize mu nzu y'ububiko. Nje kwishyuza Yezu, nukuvuga yashizeho aje no kwishyuza bona. Nje kwishyuza Yezu bwa mbere amakara meza, bwa kabiri gukira ingwara runaka y'umugabo wiwe, bwa gatatu amafaranga umuryango heraniwe no kuvuga kwishyurizwa. Murazi ko turi mu ndwi yo kwishyurizwa. Amafaranga umuryango heraniwe murumva arashaka ko Imana imwishyuriza. Imana umuntu twese twumva gusaba ubwenge, ubwitonzi n'ubudahangarwa kuko ubwo kw'imigozi ya karande gukomereza ingabirano y'urukundo. Ikica nyuma coco n'umutaha Imana yadusizemo kandi irashaka ko tubyaza umusaruro. Ndababwire rero ko ibi bintu by'ukuguruzikerekeza ku buzima bwacu hari igihe bigusaba Byumva neza ko hari ibintu abakristo bakora bitokomerera Imana yuko ibirengagiza. Iyi mirimo mukora, ibyo mwatura, ibyo mwegezayo, hari icyo mwakoze, numve ko hari ibintu by'agaciro. Kandi tubyitwaramwo neza, Imana izoduha kwibyaza umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Ngavuga ngo shalom Imana, mwumvirize maze kugera kuri bingana akubira urugero kwa magara meza y'abakitse urugo rwawe. Hariho kubibira kuko ubwisuzugura akaba kubibira ingabirano mu karya abana. Ngo narose mbona ndi muri sale commune mu bitaro, nca mbona umudamu w'inshuti aserutse, mbona umenga aragwaye, azateruye umwana mutoyi, umenga agomba kumukorokana hasi, ariko sinibuka aho yaravuye. Nabona n'abandi baryamye ku bitanda ariko sinabona abariko, naciye nirukanga kumufata ngo ntiyinage. Unaciye nirukanga kumufata ngo ntiyinage, aca ambwira ngo ndamujane muri toilette. Ndamushikanyeyo aca arinjira, nanjye nsubira indani, nca mbona umugabo wiwe niho yari ariko aje kumufata. Ndatangara. Muri uwo mwanya nca numva ijwi rya Theodosi, nawe yararyamye ku gitanda yubitsinda, aca arifukura gato, nca mbwira uwo twari kumwe nabona ari petite sere ngo wabonye Theodosi. Nja numva nawe Anita uravuze umusubiza ari mu jambo ry'Imana, kandi nawe wari ngaho nyene ariko sinabonye, kandi nawe wari ngaho nyene ariko sinabonye aho waruryamye.
kandi nabona atabagwaye bahari nikanguye umwe natwara muri toilette ataragaruka bavuze ngo Sharome Anita narose mbona ndi muri sale commune mu bitaro nca mbona umudame w'ucuti ubundi yubonye uri mu bitaro ntiwibone mu serumu ntiwibone mu bagutera ushinge baguha ikinini no kuvuga uburinzwe uburinzwe kirero urumva nkaho ucumbise bagujikere ko ukiza koze bwa urumva ko nikoko by'urukundo bikora nkaho uvuga uti manurati ko tiniyo ndoto ndayibibi ugaciyongera uburinzwe mu ansale commune mu bitaro njamana kuburi mu ansale commune utari mu cyumba ikimenyetso cyuko ubugi Imana rigiturekera ahantu muga bitari cyako tubaho kwigaje komeze kicecekera kababara yage bibana ku bantu uvuga ibikurekeye yawe irekene kuba waciye abona umudame w'incuti aserutse abona umenga aragwaye azateruye umwana mutoyi umenga agomba kumukorokana hasi ariko sinibuka aho yaravuye nukuvuga kubera uburinzi bw'Imana uzogenda ubona ibishasha utari witeze ntiwari ubona aho yaravuye afise umwana mutoyi inkuko yo bari nk'umunyesha ariko zivuga kiniki ibintu wamenye ko ari umuhungu ntiwamenye ko ari umukobwa inkuko bari umunyesha ariko ubuzima bwawe kubona yagomba kumukorokana nuko wagize ubudahangarwa nabona n'abandi bagwa baryamye ku bitanda ariko sinababona abaribo naciye nirukanga kumufata ngo niyinage akacambwira ngo ndamujane muri toilette ndamushikanye umva niyatswe kwinakanira umwana acarinjira naje subira indani njambona umugabo wiwe niho yarari kumutwara muri toilette ni nko kumubera umuco kumurandata ara mu gitabo cy'abacamanza Yohani Batista amaze kumeneka amaso icyamutumye ega Yohani Batista arujujisha ingana icyamutumye yica abanyisirayeli be abanya Filisti benshi ugereranije nabo yishe bwa mbere niko yaramaye umubyaye byamusore yaramurandase yaramubyaye niko kumukura yicuko muri toilette no kutazi icyo yatwaye yanatevye rwose arigihe yagiye kwiyahura arigihe yahurumva n'ikibazo arigihe yagiye kwihana arigihe yagiye bivana n'icyo bakoze toilette basisigura yibonye ari mbi niyo biba ari imitego buri we wamweretse byonyene nimwinjira ngibyo yakoze nibikuru abana na kimwe
kandi windukiye waciye ubona umugabo wiwe kubona waciye ubona umugabo wegeye kumutwara muri toilette umwinjije ugatangazwa nuko ataje kumufasha. Murabona nk'ubu uyu muntu mubonye muri Buryo ubona yarafise undi yimukora akaba ari we mukorera, babisigura ko Imana igombye kugwereka ko ikirere ciwe gikeneye ubundi butware ubundi bubasha ko ari gihugu uvuga mugabo n'umugore ari mubona mugabo nahoshwe ngo muri uwo mwanya aca yumva ijwi rya Theodosi nawe yararyamye ku gitanda yubitse inda aca arifukura nabona ari petitise ngo wabonye Theodosi nca numva nawe Anita urakoze. Wumva neza ko urinzwe n'ijuru, urinzwe n'ubutware bw'ijuru. Ngo nanje navuze kandi mvuga ibiri mu ijambo ry'Imana. Byumvikana iki ko na wabonye Theodosi cyabagati nikimenyetso cyuko kubw'urukundo kubw'ibikorwa by'urukundo uzokurirwa inzitizi mu kirere cyawe kujya kubagiye muri toilette ntagaruka ugacibona umugabo ugatangaza no kutamubasha nikimenyetso cyuko utegereza kuba atatife kuri uwo muntu kuko ni kwera ubudangarwa bw'Imana ubundi yari umunyesha ariko ubuzima bwawe. Byumvikana ko yimigije yose byo kwato ko kwiye kubohoka ku mwuka wo gusharika kubera badusharika turi Imana idomugisha rero umwanya wa saa 9 simba shaka gutwara umwanya munini Imana iduhumugisha, Imana tunezereze, Imana turinde kubabara, Imana twagura imbibi, Imana iduhumugisha no mugwiza mu izina rya Yesu Kristo twererwe mu byo dukora byose uwo munsi wa gatatu dukorwe kwa kavuyo. Amen, amen, haleluya. Mwarahezagiwe kandi turasubira mu mwanya wo guhindurirwa izina twisunze gusoma Bibiliya. Ariko mubyumve ko mu ndoto sibyo ututuntu kwandikira gakete Yesu nicagi wakiri kintu wakoze ukacatura aragusubiza n'iryo umukozi w'Imana kwatu nawe ucu bwake byo kwatuyeko kubera iki nkunda kubabwira ngo sumugisha w'ibishobisho n'umugisha wavuye ku ubutunganuke bw'umutima wanyu n'ubw'ibiganza byanyu. Rero kwandikira gakete Yesu Kristo ukagashishira neza. Imana iduhumugisha mu izina rya Yesu Kristo itwagura imbibe kandi turinde kubabara. Amen.